سەرۆکۆمارێک تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان و سەرۆکی ئیماراتێ شێخ محەممەد بن زاید ئەنەهیان بە تەلەفۆنی ئەخفی ڕەوشە داویە لە سووری لە فلستینێ و پەیوەندیên ناوبەرە هەردوو ئالیاندا ناوبەرە تورکیە و ئیماراتێدا بژارێ هەرێمێژی گوتوبێژ کردن بێگومان سووریە یەک جوان وژارە ئەردۆغان گوتی ئاواکردنا سووریە کە کۆمێن جودا گروپên جودا yên etnîkî û olî di nava aştiyê de dijîn û pêkanîna yekîtiyê li wî welatî gelekî giring e. Herwiha eşkere kiriye ku Tirkiye qebûl nake PKK û YPG li Sûriyê çalak bin û nabe di danûstandinên Sûriyê de nûnertiya Kurdan bikin. Her du aliyan xwestine rê li ber Daişê weregirtin ji bo ku ji rewşa aloz ya Sûriyê Sûdê wernegrin. هەتەشێ لە پێشیە بنگەها حەمێمیم لە پارێزگەها لازقیە کۆ هێزên رووسی لێ دمێنن ڕێبەند ینی سەیتەرە دانینە و ناهێلن تۆ ئۆتۆمبیل و زەریپۆش و ینی ماکینەیەکە ئۆتۆمبیلەکە عسکەری بێ کۆنترۆل بچە و بێ di navbera Şam û Moskoda sala 2015 rêkeftinek çêbûbû li gormê rêkeftinê hêzên Rûsî li wê bingehê êdî hatine bicîkirin navdar e yanî hemêmîn balafirên Rûsî ji wê bingehê difiriyan û navçeyên dibin kontrola Heteşê de bombebaran dikirin. Lê fermandarê Heteşê û serokê nû yê Sûriyê Ehmed Şer'a dixwaze rûpeleke nû li gel Rûsya veke û dibêje pêwendiyên wan bi Rûsya re gelekî stratejîk û giring in. Ev der bingeha Hemêmîmê ye li parêzgeha Lazîqiyê ya Rojavayê Sûriyê ku hêzên Rûsyayê lê dimînin. Hêzên îdareya nû ya Sûriyê rêbend li ber bingehê danîne. Nahêlin tu otomobîl û zirîpûş bê pişkinîn biçin nav û derkevin. نحن قمنا بوضع هذا الحاجز على مدخل مطار. ما اف ريبند لبر دريه بنگها حميمي دانيه دكو نهلن پاشماين رژيما سوريه براون جبر گمان هيا هنك جوان لناو في بنگهبن لورا ام حول ددن ريندن پاشماين رژيما بري بريا روسان بچن درو يان بين ناو ولات بالهفکرنا ناوبرا شام و موسکوی ده سال 2015 هێزên Rûsyayê li vê bingehê hatin bicih kirin. Firokeyên Rûsyayê ji vê bingehê difiriyan û navçeyên jêr kontrola desthilatdarên niha yên Sûriyê bombebaran dikirin. Da ku beravaniyê li Esed bikin. Tevî ku di 8 salên borî de hêzên wî li ser destê Rûsyayê rûbirûyî kuştin û bombebaraneke dijwar bibûn. Fermandarê dîfaktoyê yê Sûriyê Ehmed Şer'a daxwaza vekirina rûpelekan û ya peywendiyan li gel Moskoyê dike. وهناك مصالح استراتيجية عميقة برجوانديا استراتيجيك ان كورد نابرا سوريا وروسيا دهنا همو تشكين سوريا روسينا هروها قالك سنترالين الكتريكي ين سوريا تجربة يا روسيا دوان دهاتية بكارانين هروها بيوانديا كولتوري ين قالك باش نابرا سوريا وروسيا دهنا ام ناخوازن بوي اواي كوهنك كز دخوازن روسيا سوريا جيبهيلا بندرک سربازی یادن یا روسیای ترتوسه هیا. بنرینا سروک روسیای آرمان جنوان لسوریه پیک هاتنه او بنیته دسبروجه ده بریاری لسرگرتن آن ماناوان لور بده. ما پیشنیار کرد هفشن مل سوریه و ولاتن جیران بنگها عثمانیه حمامی می بو گهاندن آلیکاریین مرویج سوریه را بکار بینن. اف تشت هات قبول کرن. اف جی پشتی تیگیشتن و دربرین آماده بونه دا که به هفرا وی کاری بکن. جبو بنگها دریایی ترت و سیجی همان تشته. كان ممكن انه يقوموا بخطف انسان. احمد شرع کو سر رما کتنا اسد بو د سال 2013 ده جالی جواتا اولکاریه یا نتوین یکبوی کت لیستایا تروره. ولاتن روجاوا بشاندنا دیپلوماتان بو شامه نرمی برانبری وی بکارانین لی درخستنا ویج لیستایا تروره پیدوی برازی کرنا روسیای خودی مافی واتوی هیا